Ahee, namukela ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhla continue man beef ya papa Rlan mashito yinge heli. And the manager plan of course and then makumu ada tlhevi ka DJ Mumba. Yeah, so kahle nimtlherisa ka siku leri ya papa Rlan of course. I ri busy swinene a studio na Gondi Boy. So kuna clip leyi nga ndliwa kahle before yi nghena studio. So ta ke ri busy ke vulavula yona as you can see here. Okay? So if you ke twa yi ku hayi leswi mfamani manager wabo Philani vo twandala manager loyi hi lemit rent sweswiwani ma yi vona musi na movie ya kona ni nga xava timovha tingani ta n'wana ta Philani yo of course ku hi la movha le i ya Marketis or Marketis Productions ma yona mhaka leyi i sponsor of course Gondi Boy mi nga mi kha mi swi tiva na n'wina va post as you can see kwalano va ku va mhaka leyiwa so hayi vanhu va timali i GT liya le makumu hi liya le makumu liya i 5.0 ku one ti-master nga ti fanela mara hi nga vulavula hi plus or minus 800,000 rand va ku na mhaka leyi i vanhu va timali muni laviya okay. yi nga xava timovha tingani ta Philani hi leswi mfamani manager wa vanhu vo twandlala va ta pfuka wena ti-betway ka ti va chorola mara kahle guys maybe munhu wo ti vulavula ntiyiso mina ni lo vulavula ntiyiso mara minkarhi liya manager plan obviously hikuva na va kha va tirhisana kona a yi va endla mali like a yi nga vuleli ngopfu hi betway like a mi kuma ku na loko hi va yi kha yi boha ka betway a swi nga vi much of an issue hikuva a ku ri munhu loyi a tshamaka a na mali so a swi fika swi endla impression yo yi le ku khomeni ngopfu ka betway hikuva va kha va tirhisana kahle na papa Rlan mi kuma ku va kha va kuma ti-gigs left and right se a swi endle na ku manager plan ka betway va yi kha yi khoma ngopfu mi kona mhaka leyi lero na loko yi fika yi create a group vanhu va fika va joinetela fast va twina ku i mbali ngopfu ya betway kasi a ku nga ri ngopfu yona ya khoma yona mara minkarhi liya loko ya na papa Rlan a swi endle na ku maybe yo khoma ngopfu hi nga swi vula tano hikuva betway yi nga kuma yi khoma kambirhi or kan'we hi n'hweti mara ya hetelela i luze more money ma yi kona mhaka leyiwa leyi mina hi leyi wa yi vona ku sala kwale xigazeni n'wana mani yo va ni katekisi vanhu va cina ka gaza ni kha ni hanyela vasaleke ri na gagashi hi leswo mezeheda ni tlule yin'wana section a ni mi te ni nga include swo chingela vatswari va chingeriweni ni te a hi fanele ni swi tshikini sweswi ku vanhu vo tala mi kombisa ku a mi swi tsakeli so beef ya ha to continue guys yi ya mahlweni ka ha to hisa and then of course hi tlhe hi vuya ka DJ Mumba previous mi nga mi swi voneni a hi endle analysis of course hi khe hi kaneta ku that khaka wa marketing strategy however i tlhe a vuya another clip mi ta khe hi nghenela la of course okay unfortunately clip ya kona unfortunately clip yakho yi at the dark as you can see mara ku na movha wo karhi wo yena luwa a ngo u xavini hi nga hi vona u kha u famba la so hi ta hi khe hi pfula of course i story ne as you have seen I think namuntlha hi fike hi nghenanyana vuentinyana swi komba na ku vanhu van'wana still va bayiziseka na sweswiwa okay yeah so hi vuya kambe of course ka that car leswi already hi nga kombisa ku i half a million car I think kwalani la area yo sungula nga fika yi endla ko DJ Mumba loko ku ri that car a fika a posta leyi maybe Polo Vivo so ma swi ku yi va yi ri mani vo ma 200 and something thousand na mina as Master T I doesn't believe la mara namuntlha I think ni fike ni swi tlhantlha vanhu va kota ku twisisa perspective leyiwa so you know of course le ka market still le ka marketing I think i ta ndla xin'wana na xin'wana kahle ku vanhu va va convinced ku swi fambisana na risimu ra yena of course ra ketana and stuff like that so namuntlha I think hi fike hi nghenanyana hi vuenti vanhu va ta swi twisisa ku movha leyiwa ka tika yeah so normally vanhu loko va xava movha like a va endle deposit so hi nga yi susa la hi ta vekela R1 ku xi kota ku calculate ya hansi ri payment period hi yona 72 then la ka interest rate ku lana ntiyiso guys a hi vangani va kumaka 13%. Ku na mesa un'wana a tshama kha ndlela vanhu ti-applications na n'wi tiva na yena on TikTok a xi talangi
vo tala loko a hlamusela loko mi kuma ku a va komanga negotiator ya kahle mi se loko a negotiate very courteous and cars ta tlhela mi komba yena a nga mi pfuna na n'wina ta mi landzela yena normally mi kuma ku van'wana va le ka 17% va le ka 15% yena wa swi kota mi se loko va ti chekisa ti veka vo ma 13 ta tlhela mi landzela yena mi komba yena mi se maybe a nga mi pfuna van'wana mi lava ku xava movha and stuff like that so la a hi fambiseni at 15 because a swi talangi munhu a yi kuma yi ri ka 13 swa kala swinene so hi ngo hi fambisa at 15% rate vito ra mina of course i Curtis and Cars yeah me so lomu nga ku cheka TikTok hambiloko ri alwa ku xava movha wa cheka i gainer knowledge dyondzo swo tala ngopfu ka misa loyi about cars no xava movha na ti-percent leti fiki ti accepta loyi ku 17% don't accept it unfortunately vanhu vo tala va kha va accepta swona so nghena ka misa lomu ta dyondza swo tala ngopfu swinene i Mutsonga end as you can see so swi loko loko ri i movha ya yena movha leyo ku obvious half a million i hava hi to no n'wi nyika hi benefit of a doubt ku a nga kha a yi xava hi installment per month so swi loko swi vuya ka 10,000 rand hi n'hweti swi loko i fika va kha a humese 10,000 rand ka that car okay then insurance a ni kha ni zama ku langutisa hi ngo yi sungurisa ka minimum ya 1.3 I think yi fair enough kwalano hi nga yi sungurisa ka minimum of 1.3 okay a hi calculating okay 10,000 rand installment hi vuya ande futhi ni yi hungutini nyana la 10.6 hi vuya installment hi ku 1.3 okay hi vuya hi ku petrol sweswi yi famba mali muni 24 25 26 kwala a hi fambisani ka average ya 24 hi ku swi hi munhu ku chala yena hi to hindla as 24 then tilitara ta movha ti nga ni la a hi chekeni tilitars ta movha leyi a na ha chekangi tilitars swi ta swi ri kona engine general I think swi ta swi ri ka engine tilitars ta movha hi leti as you can see fuel capacity leyi it's 40 okay then liya 24 times 40 hi n'hweti se swi loko i fike tracker hi siye tracker kambe endla mali muni ta hambana ende a hi sungurisa a ni va hakela a hi sunguriseni ka liya minimum once a hi ngo 100 rand once mara loko munhu a ka fambi hi liya swi la a vekele tracker straight ku yi va yi ri ka risk ya le henhla ngopfu mara it's fine as you can see so hi ngo vula ku hikwalaho ka 13 hikuva ni koxeta 40 rand ntsena munhu a ku se ze i xana swakudya a ku se ze dya nchumu ka hano swo tala a wu se xava nchumu a wu se xava swa swimbala a wu se groova guys mi nga hemberiwi man so kona I believe DJ Mumba wa ha ta pusha this marketing and yi ta n'wi tirhela because swi komba na ku vanhu vo tala va le ku swi believe-eni leswi nga ta swi vuri wa ha ta yi pusha marketing leyi because vanhu va le ku swi believe-eni swa n'wi tirhela swi le ku n'wi tirheleni swi kahle for yena leswi ni nga vulaka swona mina ku swi kahle so risimu leriya ni ngo ri le ku promoteni as well this ri kona ku ri swi kahle hi tlhe hi ri vula hikuva na a ho va nyimpini na DJ Mumba ku va ku kha ku analyze swilo swi ti komba ku a hi le nyimpini so ku ri teni ve ri ketani this one so hi rona risimu leri nga ku teni a nga ku ri marketing hayi marketing yena i bini koko ku na timenemene ni twini na ku i hopini nyana ka ntsanana next time a ti kahle so vo va kumbe hi master two what if u tlhe hi n'wi vona a kha a drive a nga drive Gagashi i drive in BMW a hi swo a hi swo a yi hamba a yi drive a ni swo ti fanela koko mara ni tsakisi hi ku as already stated a nga kombisa loko i xave movha na yena Gagashi na yena a teyiwa tlele masochweni na yena a nga tsala ku i xave movha so wa ha ri safe mara ni ta ni kha ni zama ku kuma vumenemene ni kuma ku a nga tsalangi kun'wana ku u xaveni na hi to hlamala ni base screen record kun'wana hi khe hi swi landzelerisa hi leswo ni ku xikwembu xa le henhla amen ni twele wusiwana ni ku hinkwaswo ni endlile ni endla hinkwaswo mina i vava rivaleni